Haflong along lockdown aron karkana jok ke ong dong atum adai kitunang lapen humkre ke thomagari kenem. Holiram terang ASDC amaipu arpu COC LDP state amaipu arpu gedeng. Agriculture Asaikam Additional Director Hills in charge Ramsing Hanse COVID-19 ke sopen arong kacheboy. Kaching hon karbiara doan nilihin penani ka sama kardom pachirilo kardom. Pini prime tama birta long pen nili birta than mangphi sami Julie Baby nonarjik tha birtang ton pen. Dimahasau district alongta COVID-19 akiso community transmission ang dengan kelero ajo kiramtang jakhongni phai trok arni pen aron sodak piponsi nikre plia pharman Dimahasau district angkang lockdown phaponlo. Bonto haflong rong supiarong ke do araratum lockdown aron ke kroikria phai omonaksi theponlong bangsojok Dimahasau deputy commissioner anparta district disaster management authority chairman Paul Borua pen hukum alopi ponsi raikom saikhiatu methang ajakong jehar jakse gari ke khang asai dengponlo haflong rong supi along lockdown aron arkansi rong supi along kijoi phun agari atuma phan nebdunsi adai enponlo kedamtang jakhongni phai troxi ani sibet angbong surikre hinira pharo phoan lockdown aron karkanatum adai kitu ponatangka longponlo lapen puthot jakhongni phai nerkep mate lockdown ni thom ke pleng arni le thotta surikre ke thom an gari ahem phuatum adai kitu na anam longponlo lapen angho adip mate mask kachikup ke atum adai kitu na alongpen pharokre phoan longponlo lapen bike pen humkre ke thomagari abangke Dimahasau raikom saikhiya tumpen sisponded lopusi haflong rongsupi traffic in charge Mauti Basumatari pen pachinipon COVID-19 related আপোনাৰ তো লকডাউন হৈ আছে তো এই লকডাউনৰ যিখিনি ৰোডখিনি ভাইলেট কৰিছে তেওঁলোকে উইদাউট পাছ কিছুমানে গাড়ী চলাইছে কিছুমানে মটৰচাইকেল লৈ আহিছে কিছুমান মানুহ আপোনাৰ মাস্ক নোহোৱাকৈ আহিছে বাৰম্বাৰ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছতো যিবিলাকৰ আপোনাৰ মাস্ক নাই যিবিলাকে আপোনাৰ গাড়ীৰ পাছ নোহোৱাকৈ লৈছে সেইখিনি গাড়ী আমি ফাইন কৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 500কে কাটি আছোঁ কিন্তু আপোনাৰ ৰিপিটেড যদি তেওঁ সেইটো অপৰাধ কৰি থাকে বাৰে বাৰে কৰাৰ পাছতো তেতিয়াহ'লে এইটো 1000 ফাইন হ'ব Lockdown isek maduda district administration pen hukum kipi alo avetti ka bangki methang jongjong agari motor pacheleng long lipusi pangdak ponlo halapu hemalong kenang sorasonamong ke jormate grocery sakula setame hithi ruelong urmi thelang lapen bhomta arni anchotsi rongsopialong ke doa kulat ingpu ponong chaji bangso ahud kulat along armu kaching som sipin pen ke do ke thakjia phansi pachini ponthu Haflong pen Suraj Burman Karbeng Nong Live Liberal Democratic Party along Holiram Terang Kaching Beduna Pothak LDP State Amaipu Guna Gogoi pen LDP asong along Kidengpon Rajchari asong along inut kangtangkring abari masong japo Holiram Terang ASDC Amaipu Arpu pen COC Liberal Democratic Party State Chairman Arpu Dengdunlo Liberal Democratic Party along kachepa ogdu nangkok aputhak Holiram Terang kaninjia tengke det lapen state along keja boy atumon pen langdam pulote nonaporahut regional asong doan kaching rumajakong kinang sodlo প্ৰকৃত অৰ্থত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক এই ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকৰ এটা এইটো নীতি গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই নীতিত আমি এটা ভাবোঁ যে LDPয়ে এই নীতিৰ ভিত্তিত ৰাইজৰ প্ৰকৃত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কাজ কৰি যাব আমি সেইটো ভাল পাইছোঁ আৰু ASDCয়ে এই LDPৰ এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাক আদৰণি জনাইছে তেনেকুৱা এটা সময়তে আমি ভাবিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰৰ যি পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীসকল আছে যি পিছপৰ জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠীৰ আন্দোলনবোৰ এই কথাবিলাক এই স্বাৰ্থবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ কাম কাজৰ পৰিসৰ আমি বহলাব লাগিব Nili Inglong along Re Autonomous State Kapalong Jia Pharman Ningkan Thongke Raphoan Rachari along Do Pensi Kache Songpa Doponlo
laben non ke wangji arni pusitami chesong ponbomji athe non aporahut akini Assam ke sengjia phan ake mangke doke LDP henlo latben autonomous state ke sengjia phanta LDP atum kachaparaya puthak nili setami chedondun lupusi holiram terang ningje যদি এলডিপিৰ নেতৃত্ব লওঁ তেতিয়াহ'লে সকলোৰে কাৰণে এইটো ভাল হ'ব আৰু এই কথাত ASDCয়ে ৰাজি হৈছে আৰু সেইবাবেই মই ASDCৰ আমাৰ যিসকল নেতৃত্ব আছে বা যিসকল কৰ্মী আছে যিসকল আমাৰ শুভাকাংক্ষী আছে যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকৰ যি আমাৰ প্ৰতি যি মৰম স্নেহ আছে সেইবিলাকক কৃতজ্ঞতা জনাই মই আমাৰ এই ৰাজ্যৰ এই অঞ্চলৰ স্বাৰ্থতেই LDPত যুক্ত হৈ পেলাই গোটেই কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ জনগণৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যোৱাৰ বাবে মই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ कृषक मुक्ति संग्राम समिति असंगजापो अखिल गगोय अफान प्राबजिन पेन लोसेराक नंगजी पुसी बिनि हावराघाट अलong यूनाइटेड स्टूडेंट यूनियन ऑफ कार्बी आंगलों अटुम काचे संपादो हेम कांगसाम के थापथत कृषक मुक्ति संग्राम समिति असंगजापो अखिल गगोय लपेन आरिसंग हो दोआन अटुम अफान पासुंग से पिन पेन लोसेराक नंगजी लपेन प्राबजिन पेन केनांग सो से केलांग हाइहुई पादोको नंगजी पुसी बिनि हावराघाट अलong USUKA असंग पेन काचे संपादो पो घंटा हिनी अफारमान काचे सोंगा साइ किदेंग हुत USUKA असोंग कि हांगा तेंके सरकार अतुम काचे पारोका साइ प्राबजिन पेन इंटोनंजी लापेन अखिल गगोय अनपार्टा आरिसांग होदो अनतुम अफान प्राबजिन पेन लोली उलोते काचे सोंग आखिर पांगटांग पन रागजी कुसी सरकार अफान के थेरबा दोपन আমি এই বিজেপি চৰকাৰক আমি হুকিয়াই দিব বিচাৰো পোন প্ৰথমতে যে কৃষক নেতা অখিল গগৈ কেবা মাহ ধৰি তেওঁ কাৰাগাৰত বিভিন্ন ধোৱা অপপ্ৰচাৰে যোনটো কেছ দিও তেওঁ নিক্ষেপ কৰি কাৰাগাৰত থৈছে এই দমৰ নীতি যোনটো বিজেপি চৰকাৰ যোনটো দমৰ নীতি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ যে কৃষক নেতা অখিল গগৈ তেওঁৰ লগত থকা ধৈৰ্যসকলক সকলোকে বিনা চৰ্তে অতি গ'লে তেওঁলোকক জেলৰ পৰা মুক্তি কৰিব লাগে নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Tangtenon malam so dihina mo phan bir tang ton bolik senang MS Pangchol Stationery Humri damra langdamik tha Labang suwa kula dalong nanglitum kerang sora hormuan long iji. Lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu lapen kapre ka son nanglitum longpon iji. Humri damlote nanglitum thek iglongji. Lasi humri damikha Pangchol Stationery. Ka humri dam nang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Dipu Karbi Anglong Dihino mo phiputhot birotar jotheglo nang Megle avete munit pirthe ke hondun ale ave Lason thotsi muni ratumta towar avete jatta chojor cholangdona hin akisung thidum Lason si langvoku amang rong keseng ningkan nerkep kepan pleng tanglong bonta raratum non puanta ke mesen kachelenga towar longdun delang La henlo langvoku amang arat kachelenga towar Ningkreng hot aduk tomon lapen barla porahut inghan perbok pensi ningkan trokner kep ke parnanglo bangso langbuko arat Karbi Anglong Autonomous Council kesengtang ningkan trokebra sirkepan artap lengtanglo bonta Kopili constituency angkangarlo kedo langmepi amang kedamatowar nonpuanta sorkar pen harlong imuta klokle langtahai
Labangso ajo longka ahitian karbia han jangphong lapen ason ke jordam jipu han kar thangpon gari jingthang lo ajo adima longamat arni pangthang nangkoklo Lasi kisung kachetong atumpen aning kipung pen kaning jipona tengke jongsi non prabjin pen langwoku araraphan tobar harlong nang thopipe lapen tobar nang selang pipon pi pulote kiliga hot rong nang ludong lipusi jingkrin pondenti CM atumpan EM hanthai Sobe sangho pantarip tume kachuning dilo bare rong ke bang hota chupudun dilo election namte tenang bonai pipo hopuna anta nang bonai pipo Ma be sangho nili ke putek the hala sa Horen sing be he MP phan he an ke jo ili tuma humosti rasa apon kumarta bang bi mate king pak nang bi belang ke election mane jok duna abut ba pina sa pinyang ni an ke nang pipe ke tuwar ke lang abang itu pudun dilo contract rohi litum rong so pudun de sampai jo banjur eta ha ali long pa Hongkok ni kasi sodak mesti peje AC chopon ni litum nasi hadak mesti chapon ni ko ston lo pan pina to warga litum anahan ka tuyota aroi bang tala son lo siding si chopon pon Piamang স্থানীয় লাংমি পিয়াৰমান গাঁৱৰ আজিৰ প্ৰায় 80 বছৰমান হৈছে স্থাপিত হোৱা এই ৰাস্তা আজিলৈকে চৰকাৰবিলাক চকু চোৱা নাই এতিয়ালৈকে সময়ত আহি পাব সিহঁতে ইলেকশ্যন সময় আহি পাব বোলে কলক ভোট দিব লাগিব আমাক জিকাব লাগিব ৰাস্তা পদূলি আমি সম্পূৰ্ণকৈ বনাম বুলি কয় তথাপি ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত জিকাৰ পিছত আমাক এইফালে চকু নাচায় Bangso apotha Kopili VDC chairman Honsing Terang Birta Kethan Ponthua Tengke Bangso atobar aphan tender hangpon edlo lasi prabjin pen mesen atowar radatum cheleng long poposi than pachini pon Kheruni pen Mohanteron Karbeng long live Karbi anglong aphan puthot birta ke henu nangke klang thulaki COVID-19 benajok puthot inut agriculture asaikam additional director hills in charge Ramsing Hanse arong chavoy juilo Karbi anglong aphan birta ke meke wanjigalisi aphiong birta ke henosi nangdu thuonglo Ilitum aphan ningduk meme mate birta ke henwa bangke Karbi anglong arlo arniwangsi COVID-19 akeso kelong aphai kachimit mea por hotsi Toda ba por malong agriculture asai kamasai phu mate agriculture additional director hill in charge Ramsing Hanseta COVID-19 akeso penajo arong cheboy juilo Chethan ponmi Karlitang Ramsing Hanse kedamtang arni Singjam aphugi solapen kapasi ke dokojok Diphu Medical College alongsi se chilang bomlo setami kedamtang jakhongni phai pli arni keso ketan thu ajoini corona doa bia satlang langponsi jakhongni phai pho arni abangke corona keso angthek longponlo Alang liphan corona keso angthek ke longpena jok lapen halapu a oga pranta ke mepar pidera jok mesen se kelang jia phanpura tongse kotpen Guwahati Medical College longsi se kelang phan ponlo setami pini achithek kachen ki sungkhrunga joini adap porphai ke ba pormalom kopai kelang nopena jok arong chewoi juilo Halabu Karbi anglong adangpi pini arni sivet birta kiremboma porhot an kelong dona tengke arta ningkan kretroga berloksi bangpho osomar atum lapen inut arta ningkan phokebra trok abangpho atum aphan corona ke soang thek longponlo Ajat non Karbi anglong arlo quarantine along kido dipin atumang bongsi inut pen inut corona ke so kachiona phai nangkang bomlo Laso joini ningdo parik paragatum anke corona ake so do avi angthek kachilang jiaphan sadlang chen pon bomlo News report Sarjib Kathar Karbeng long live Tangdipini prime tama birta ke lapon sikang toniklo 2 mi thakme kurwang thu